Mātou tevi I ala walo swafa le tua lo mātou tama. O le tama le alo ma le nganga pa ia. Ia whapaleina pe o ele vi inga I whavavau. Si tia lava o ele nei lava I tuaso. Wa o tele na wa le tua lo walofa ma lo wanga le lei. Tau e ono mātou vivi I mwhawhiteia oe si tia lo swafa I mea pito lunga. Whapaleina oe le vi inga, o le mamalu, o le whanitanga, watu ia te oe le tua. Le au au te lenga o vivi inga ma whanene enga ma yo mātou tangata. Wana oe lava te tau ia I le vi inga le tua. Haftai atu ia te oe lo mātou tama, lo alofa ma lo wanga le lei. Lau tau singa alofa e mātou le nei aso atoa mai li tai au si o mali teimi. Mātou whaftai atu le tua. Na le tele o au me alofa na mātou whaungaina. Au whaamnianga ese alinga te whoilea. Lau puipuinga ma lau leo leonga. Mwhaina e te taia mai e mātou le nei fiafi il manuia. O asa mātou e fiau mga luenga. Sa mātou whia ilunga o wala. Ia sa iei fo yo mātou mātua e no fale I tonu o mātou fale. Nei mātou whanau sa otu ia o onga. E whaaftai le tua wai o nei aso le manuia. E mau whapopoina fo nei aso I aso lo mātou wola. Whaaftai le tua. Whaaftai tele lava. Ia vi yellow swafa. Mātou o mai le fiafi ato e le tua. Tuna atu ia ato e le mātou pol kalame. E whaatasi mai ma e whaau mai me o malava le a mātou talanoina. Te talalau e whionga pa ia mo mātou ma e fo I se vaenga mātou te whaungaina. Talo ina ia saunotu saulau whio ala le whaungaina I mātou. Whetalai atu oe e mātou whalongo. Mo fo I se mea o ngā, mo ni au onga tāu e so soani lo mātou o lo whale nganga. O lo mātou I nei. Whamni e iau tangata, e o lawa tangata Samoa lo mafuta mai le fiafi. E whaau ula lato whalongo, whaau mai fo eli. Au auna nei, whao ngaina moe, alo fina ngalo. O ne isi nganga I whale mlawe le tua le mātou whalongolongo. Ta mnui atu le tua I na ia mātou ainga le fiafi. Anga le inisio na ia mātou ainga o lo e li tang sari nei aso no lauwalau. Talo I e whamafan whanaina. Amni ngata foi leo nisio lo mamai, nisio lo. E ni mana onga tu ngā le tua. Oio le tua te whafunga ina o mātou mana onga. Te talo mawalau whamalmole se e whamuni atu ia I lato uma. E ai ufol ngā luenga le po. E tu maupe ia te oelevi inga o le whamanu o le whanitanga. Mai ai mātou. Ia le whatauwa. Ia vi ia oe Yesu. Vi ia oe lo mātou li. Wala toa le mātou te talo le fiafi. Amen. Ia e whatalo whatu fo I Samoa. E lau whasausaunga le fiafi. Lau whafonganga ma le tātou whelo inga fo I. Tātou mafuta le nei fiafi mātango fio. Tāpena masaunia le tua. E wala le tātou polkalame peona masani ai. Ia, o tātou polklame fo nei pe ona mas. Ni esong fote tasi il tāla valu tutu la Upega ile Loloto o au nātua I fōlto o au nei poni fonti. Tau tuaina oe e le upo le tua. Mo le tue fo isi whamnianga mo so swani mai le fionga le tua so swani ia I tātou uma. A wala tātou savalinga o lo whia nei. Ia, e whatalofa tuai e le ia manu malu si o tātua tunu au na le tua mo to msiofo so stovine e niso mafuta man le fiafi o lau whinga luenga whatalofa. Ia tau lau whinga luenga. A lolnga lue marolo staulanga lwai sao mbai atu. Whatalofa atu ina o tātou tu asin sina ta mama tina o lo whapena ona mafuta man le fiafi. Whaptoa le whatalofa ia tau le fiafi. Ia e whapefo en whatalo whatu I nai o tātou tamati nā usum tu whawhine o lo whato toli e tonu mauta ngase tonu o mauta malawa. Pe whalawa se meo e maua me lei polklame au e mawhtia I ngase o le tino. Ia lo whangia le tua
mawhanawhana ma whamalolo atu ia te oe e le nei lava fiafi. Manatua nai o tātou uso mtua whawhiri tono whalpui, whatalofa atu ia te utou ma le nganga fifia. Ia whapitoa fos whatalofa lau whinga luenga ini sio ngā lulu e nei pō. O whea se meo e whinga luenga ma ngā lue ai, whea fo se atunu u, whea se ai, o whea se o ngā ala. Ia o e mese foi lo maota, e mese foi tono whinga luenga. Whatalofa atu ia te utou umalawa le fiafi il swafa o le tātou li o Yesu. Ia whatalofa i le pa ia le silasi o si o tātou tunu o lo whapena o na no pia i mano nofo mau ia i waenga ese o le lolangi lei lolangi tātou te nofo mau mo wai o tātou te ape mo ese mai na i o tātou ainga sa ili le manuia ia po whesea tunu o le mafuta mai ni fiafi mai whalongolongo mai whatalofa whapito atu i atu tau ai vonisi o malanga mai si o tātou atunu pele o Samoa ni fiafi e New Zealand e mesele ai o kilani whatalofa ia te utau e vonisi o sauni malanga atu Samoa ni fiafi ia polo pona nei mala so tau ia familia le tua i whainga malanga man tua fo inisi o lo asia si mai ma ngai mai so se tunu tono nei ai te o kilani ia ono mafuanga ese whatalofa atu ia te utau a fai fo steimi mo mole nei wa e whaafonga mwhalongolongo ma mafuta mai ai tātou Paul Klame nei fiafi o tutu le Upega ile Loloto whaapitoa whatalofa ia te oe. Ia awa te toe luese, no whanofo ai matu ai pe ina le ngilo lau la au, ia po lau telefoni, le tio TV, po le alawa se awala o le social media o lo e mafuta mai ai. Ia tātou mafuta e tāla foleiva ia o na whamai a foi leo le tātou Paul Klame. Familia atu foi ia aso soifua, nisi o whailunga ina aso soifua le nei foi aso taua ia, ngale leile tua mawha manuia ia te oe e lo aso soifua. Ia, whaatalofa voi le sunga ia sau tula i mele foi nei fiafi, ma lo sau nga lue, ia, ngā lue whatasi nei fiafi ma le sunga ia sau ia le tua. O nei foi fiafi ia wa mai tātou le tua tātou te tal noa i ni ta upu sili po ni vaenga o le fionga pa ia le tua e mwhai ona mawai ia ni soswani whale nganga mo i tātou e mbole atu le nganga whaftai man whamalo e le mamalu le tunu o lo langolongoina ia tātou Paul Klame e nisi o lo le ngantoli i meli ia o balau atu e fisili ia aelenga te foilea ia o laulango mai il teimi o le tātou Paul Klame e komeni e foi ia likes ia ma wala ese le love o le lofa ia whaftektele lava e mtua tāua ia se ngā ruenga te whia te so swadi mai fo le tātou ngā ruenga i le ngā tau le whaamalusi au ia ma malosi fo i le au auna nei ia ai mwhai foi ona e so swani e whalau i tele atu le tātou Paul Klame e ala lea i lau lava timeline ia pe share atu le tātou Paul Klame ia ina ia awane e misi sisi o awo ni te u tātou whalolongo ngau tātou ia sisi o lo wo po nisi o lo ainga ia ele o malamlama i awala e mwhai ai ona so tai mai tātou Paul Klame teimi o Paul Klame ia mwha malamlama fo iai awala e mwhai ai ona mawal tātou Paul Klame lunga le social media le ngata o le YouTube ia e whapena foi ia le Facebook ia le na e whaftek tele lava whaftek lango whaftek le malu le tunu o lo whapena o na whaile nei Paul Klame ia ma Paul Klame e tulituli mai e so swani ia te oe ma e fie te whalongolongo ia ele o se vi inga lava o se tangata a o le vi inga o le tua a tasi lava pe lua tangata e au ngā ia ile nei mata upupol nei foi Paul Klame ia pe telefoi ia ua vi ia le tua whaftai ua it's worth to do this program every session. It is worth to do it if one or two people that can have the application or receive an application or any lessons from this
program tutu le Upega ile Loloto ia o se mesili le mataua vi ia le tua le nei la fiafi ia la sana na fina pamana tuina ile la upama ia pem fa pe atu la fa ia manuela sa la upama va le ngau sa wa mala la upama vai mai la upama le e fo ia na fina fa ile le famana tuela la upama ia po le palema fo inicio ekalesia katoliko ia ai taua tele ia le sa na nafi le sa la upama ia awa e taua le ia le sa la upama awa tatu te lo la sa la upama amatai ia me ta o le vai sopa ia. This is the beginning of what we call the Holy Week. Ia o le Holy Week, ia o se commemoration o le whamanatuina mai ai tātou. E le nei vai aso muli o le vai aso muli o le soifua Yesu i le lolangi nei. So we marked or commemorate the final week of Jesus Christ's earthly life. And not only that, yeah, we celebrate and include in our celebration 4 things: the entry of Jesus into Jerusalem, revealing or, telling the world that this is the Messiah of the world. Reveal to the world that this is the Messiah that was prophesied by a few prophets in the Old Testament. Le ngata lai whamanatu le tāua le nā, whamanatu e fōri tāua le la sapa, po le paseka mulimuli a Yesu mon so'o. Ia le ngata fōi lea e whamanatu ai le whasata ruino Yesu, yonu popo ngā, crucifixion of Yesu. So not only we celebrate the triumphant entry of Jesus, and also we celebrate the Last Supper, and also we celebrate the crucifixion, and the last one we celebrate is the funeral of Jesus, politanungo Yesu. Ese l'alta o le nei vai aso, me se foi la aso nei amata, la aso na nafi na amata o le aso mua. Ia mai, e umotatu tala noa i le tau o le aso lea o le lopama, e umotatu tala noa ai. A le tatu loa o le aso na nafi, le aso le na amata ai. Ia na umale malanga Yesu fatupu, ia ona mapu atu leo la tau i petania e malo loa i le fale o lana wo o la salo ia montu va fine. Me yentu tupu i le wiki i le baiaso nei, no run through, ia quickly run through, foi lele ia me yentu tupu. Na tutupu i le baiaso lea, ia on tatu me i lo le tatu tala noa i le laupama. Le lae taupu e sutasi sululua sutolu o le evangelia Roma, evangelia a Ioane o inana ia tala o nei vaenga ma mene tupu e meise foi la ia o le laupama i le asona nafi ia anga ia tu Yesu e malo lo mauna so'o i le fale o la salo e matauli foi ia e pe ama le lua i le tolu maila le mamao le mele fai ai le paseka Yesu ia ma le mea foi Yerusalema ia ma le fale o la salo i Petania. Manteulia foi o le pea ma le vaiaso mana iaso tuana i atu na fai a Yesu le vavenga e le fatuina leo la salo o no winga e se le tau o tele o le mea na tupu i le fatuina i Yesu o la salo a wai pe o i le e au mai e foi lele i ese tūlanga o se whamanatu mai ai tātou o Yesu, o ia o lo i le pule i le oti. O ia e mwhai o na toi tū mai. Wa lena i wha toi ina mai, wha aola mai, ma toi wha tūlai mai le oti po la salo. A lewa mata o na i le mea, leu toi fo i a Yesu i le whale o la salo, toi whailoa i a ma la salo lewa. Pe ama le vai aso ma, vai aso mani aso talo na ola mai, toe moia ina i le asala leo laupama. Ia, na o le aso ngafua, po le aso lo na lua lea. Le aso la lea na toe malanga mai ai i Yerusalema.
mai taua ia e maka le aso ngafua ia po le aso lona lua foi le vai aso pa ia. E maka ile me tau o le the cleaning of the temple po le wha mamaina o le malu. Lena malama le taeao ia malanga mai Yesu monso o le whirangalo Yesu e o se ia oao ma se o e matau na ba ai le ngā ioi le nganga o le tuam pe isi avanoa e oao ai ia ma blessing ministry e fai o tonu Jerusalem ai mise lava ia le malu. Ole awala la le no mai e o anga il malu le asong fuale ia po nei fo le asol nei. Ole ana fetu o Yesu le mati. Atu Yesu le mati lai fieta mafa Yesu ala tu le mati au tafa. Ia ai tonu atu Yesu le ma se fua. Le na fetu o Yesu le mati ia ma le valo anga le na ile mala po le mea wo ia Israelu ono lo la tu te. Te ina o le fio mai o lo la tu misia po Yesu. O le mati e whaata tau ia Israelu, o le vine e whaata tau ia Israelu, o le olive e whaata tau ia Israelu, o le mati e whaata tau ia Israelu lona tā whaingo i tuainga sifuruma le lua. O le mala ma tūlanga o mea o le wo ia ile nu o le tua, ua mamai wha le nganga, no ringa o le ni fua. Ia, e tau nu lo Yesu i le uli anga i o le mesa ele malu. Ai wo Yesu le fia le whatu muina o le malu i whatau ngā oa, i sui ngā tupe, ma maketi, wa whai o i mea i le te tau ono o iai. Lea sa ia whai ai ia le maia mo le sasa, ia ai sasa i whafo tangata ma le whale o lonta ma. Ia ma i e tutuli ina, ia ma sau noa lo Yesu tu se luka lon tau po su malai vai va pea o tu si o lo fale o le fale ta talo lea. My house is a house of prayer. A o to faya mana o e fa mea ia le na o meta aua na na tutupu ile ia na uma lole le mele na ye tonu le o le malu mo fai uma me le aso fuole po le aso nei le wotato ye fa mna tu. O le fiafito e foi anga i petania il fale o la na wola salo pe o i la vale fai mo ia i le vai aso muli le na e tala no mai ia le tusi ma tai o mta po lusu maltasi anga ia le afol mta upuna anga i le fai unga saule le aso lo na lua mi le aso lua ia po le aso lo tonu foi la na le vai aso pa ia to yo i foi Yesu anga i Jerusalem. Yo fo ye fio fo ia le center po lo nga tonu o fe o le malu yo ia ina wo su fo ila le taeao ai o tu Yesu le mele ana na ia fitu ina le mati ai vai atu onso o mamai mo ia le mati ya sola le taeao tu po el melna po le solua po le solona tonu na o le vai sopa ia ia le na o Yesu i onso i le vai ngale na i le fai mai on so wuita fiolai o le mati le ana fitu o le tato li ile le o mamate mai o leini lau ia wa lau ia o to ulu o mai o mango luinga la lua mai lei leini fu to e mango uma lau e te tau ona lanu mea mata o siusi ia lau o le afo ia le mo mati e tau le loa atu ona fua mfai ona fa lilo fua i tutonu le la au le mati. Ia, lo atu Yesu wa fiu e au ese su e ia lau te tele o le mati. Le ai mani fua na ia, o le mela le utupu, le ai ni fua, to le ai mani lau. O Yesu ina ona so o le tulanga o le faa tua, le ta ua tele o le ola faa tua. Ia wana pia no ta ua, faa tauanga i le malo Israelu. Ia le mele wa fai Yesu pe se valo anga pe se mea e fa tai mua le mea o le atupu ya Israelu pe a o le taimi e fa tafuna ina i Jerusalema ia istaimi e lumana ia tulena tupuliti a fit se fulu ia taunu o fo Yesu le malu o Yesu ai sa ela ma la usifia la fai taulang sili la fai taulanga la for sale fa longo la ria Yesu e esa le mata tia o onga Yesu fisiringi ai le mana fisiringi ai le pule ia po le pule le fe Yesu nei mea ai poi foi na
na mawhai on tu ina whaatangaina Iesu e whai nei mea ele maro maro. Na silifia le leila Iesu le aso lea. Wa matana tau pule lau lea. Ele ita male loto vale ma loto leanga lau ia le whaalongo atu le tautala le mana ma le pule lai a te o whaatua le pule mai lo utama. Tau pule lo lau lea i se mai lei Iesu. Ya. Mai whai atu e ia ila tau i lola tau whaamsnonga ma tau tia o le aho o mai nai tau le matei o luas fulu mal tolu whaipu e lusu mal wha e o le tolu mal tolu. Ngai tau te sao Iesu ile unga o la tau ona o le la tau te e mo la tau le whalongo na ie le matei o lusu mal tolu whaipu e lua wha tolu. Your judgment will be coming. It's upon your head. E o mai le mala ia te utau mo le meo le atupu ia te utau. No o lole ile uli ia le fiafi ia o na alu lea o le savalinga Iesu mo so o le mongo o live mataulia o ile mata upo e lusu mal fa o tu se mataio le ye i tonu ale mele lefta ese mai le malu ai o mai loa ai pa tu lo Iesu i on so o ina le mata fa unga le mata upu po la mtanga le mata upu lusu mal fa tu Iesu o le malu le tu te vai tu ai o le a o le petia o tu te fausia i le aso e tolu tu alei ma fau le ia o fetalinga ia Iesu maolo i le mongo olive o lunga le mongo olive ma na o Iesu se i faisa o onga a on so wa o taimi muli o Iesu na spent ma on so ia ele i toe ele yalu i popuanga ia ma fio toi o ia i lon tama pe ama ia uma nei ua wa o tu nei lai lunga le mongo ile sola valea le solua alai ma fo le uli ia le fitalinga le Iesu fesili lo ia Iesu le mata upo lusu malfa Iesu po afe e tu poile pene fam talanga me amato afe tu poi me ia na fe mai ile lo talanga le manwar afe tu poi o afe fo i le unga o le lolangi ani fai longa ma do te lo ai wa lata mai le unga o lolangi Maloto e fio mai. Tanga lo Iesu fa amatala ia le mtau polusu malfa. I lunga la le maunga olive. Ma tilo atuanga i lalo i le malu. I le tatia mai o le malu. Wa whaano no Iesu wa silfia le meo o le malu lea. Fa malama lo Iesu i onso. Le meo le atupu. E ma lau tatu lo le wingo le fitilainga Iesu. Le ai e le o whaatitauanga ile malu ile taimilea ma le tolu aso lea o lo tautala Iesu ia te ia it's a prophecy about Jesus body that is going to be crushed by the evil by the devil or by the people that hate him and then he will be resurrected in the third day tautala Iesu ia te a wailoa Iesu wa ngai le lumanai e ile aso ole a malepe le malu le lalo. E le so la malepe le malu le. Le ala na tupu ina o mavaile si tolu fitu tau sang. Ne wo atul ti a fitu fulu. Malepe le malu le. Le malepe nganga le o maltaminge le o to isi malu. Ale na. Ya. Na mea na tupu ile. Vai taimil na ile asol na on dato me imai lo le anga ile asolo na fa. Le asolo na fa la. Ole asolulu. Ala solo na fale o le vai sopa ia. Le ta o le Holy Wednesday. E tele na le o record mai a po fai lo mai ni mea na tutupu le aso lea. Le aso lulu lea. Ai ele mana tu o tele o nisi o tangata tusi a mesi o skola o tuspa ia vapea. O le aso lea. Ele i o Iesu mon so o se mea malo lo le lei. Malo lo le lei. Silfia le Iesu. O le aso lea o le tele in fale mo wa intanga tele ai. Mana tule o nisi o tusinga. Fale mo intanga tele ai langa la o le tele o tangata. Na ala na pisi le aso ngafua ma le aso lua i o le ma il maketi mal siti. O le su enga o mo meo ma moe o lupe ia o povi po alava mea fao ngai fai ele paseka langa o le fiafi o le stofi il paseka. Ale la o le aso lulu.
Talola ua no nofo fo i tanga te o lato fale ma ta pena ma vavaai le tulanga o le au iai ia po mautinoa o iele ma moe le ainga aisa o le stofi o le aso lea o le paseka. Na, minga lele i ofo i Yesu mon so i se mea, ma lo le lei i le aso lulu atoa lea. Ia, ai leo mautinoa, masalo, who knows? Le ro foi penga i ingi si mea no iai na Yesu ma fai ei pela ngā luenga e sere mana ia fo le manatu lea, ma lo le lei. Tole, mai kako ma lo ai sa tae ao, ia, no lo leo o lua pe telu mo yoane o ta pena le mea o le city, i o le taulanga po o Yerusalema tātou te atu e whai e li tātou Paseka. Ma tau lia la, tātou me e tu lora le aso lona lima, ia po le astofi lea. Tau lia la msalo steimi o le wha o auli, ia po le tae au fui lava. Whai tu Yesu, ia holo e, waile me whai e li tātou Paseka nā nei e sa. Le fiafi, ia e mata loa na sāwali vali Yesu anga i o. Le ono le fiafi o le astofi. E amatai ia le Paseka. Ia le ringo ina e a fo e fasi ai le mamoe. Na e amatai. Ma le poto nuanga o le fiafi o le astofi o le fiafi na e fasi ele manu. Ia ma fai e lo le Paseka. Aisa wa amata i ina i le fiafi o le astofi. Ia le aso fareile. Amata ina le fiafi o le astofi, ia le aso fareile lea whaaiuta ia. Tuso nau amata ina ia le Paseka, amata le fiafi. Mto e fwoi tika kale na Israelu, amata le aso i le fiafi, le ono. Le la no olo le fiafi, ia le na, mai petania, ia nga i Jerusalema. Le ua maua le me le fiafi o pitolunga, te a le ono, ia ua whapenao na whaurufale ia le auso o Yesu tonu o le me whai ele Paseka. Ia, nā fwoi la lentu po le me fwoi le leima se si alu e whai le lātou culture, lātou nganuu. Alu se si mai se peseni vai, mai ma se solo, mai solo iei vai langa o lenga ma mao le mele pefua ma langa nuu a lātou, le me ka le purification, e te una ma me uma, o te mi ai ma vai, ma lima, ia le nā. Vai tu Yesu e rea ma se fie tu nunga e whaile mea lea i le aso le tofi le fiafi. Ia tu lo Yesu ma la pavai, ma le solo, ia whaatu ia so le ko mai ko vai, le a whaile tato mulmulu ngā vai. Ia o le fo yo ma temingi o le whai e nisi o e kalesia. El tonu le whai e nisi o kalesia Kirishano, le walavala tu whai e ia fiafia o stofi, a misa kalesia o lo whai la tu sauninga o le Paseka i fiafi o stofi. Wapena fai mātou, fai fai mātou sauninga le fiafi o le stofi le la saunei e le teimi o le Paseka. Le nā, le au onga mātango fia na maua mai fo i nā le nāmea. Ia mo le whamaulunga ma le wawai solo po ai e, mo le si au auna. Mo le tu o e, no whao e tu o e tūlanga e maulunga o i lisi. Le ngang whamaulunga ma le ngang whasau sili. Fa mai le sole o e kaunga aru la pavai fa mai le o e kaunga ke lo pe te lo ama yoane tanga mo taunga o e fai fa te inga isi o li ila itia isi o li aru se la o la pavai ya vai la le wala ku master le wala ku le master le pavai male solo fai le nga luenga te una fai le li ai sa fa mo lunga o ina e foi ta to na me na mai ale ya fai la tu Paseka mo no so o se maftanga whanonoa. Ia mina ieri fia, but sa iele very emotional and very sorrowful and tense. I le tūlanga foile le wailo Yesu, silfi Yesu. Te paua leo lato a fiafi mana yon so. This was the last night or last moment with his dear disciples. E Lucas lufu lua fa pe su lima fa mai fe te le atu Yesu ya te la to o lo manao wa tele lava lo manao e moi ai le nei Paseka mauto. A o le yo i lo tinga. A wa o te fa te atu to o te le to ai lava se i o ina fai wina i le malo o lo tama. Upo Yesu.
Noam te utala toa il tulanga. Ia ole. Me ole au iai oia. Ia manala to maftanga mese. Walata mai lona teimi. Wa al polo malea nga il vabeao fala teina ia mantolia o misi au le simea. O teimi lea o iai Yesu ilalo. Ile aso lea na mulmuli lea na iai aile i o lunga lumongo olivi. O ina na amata na faa emo soloa e aitua fale iai. Ia tato tamo yuta. So tai mala o staulang silia. Ia ofa iai tolsfulu nai tupe na nai seleni na ave iai. Ia sengi ngal kong kalake ia o ko ke pole ne la faikalia fa la tale lila le to te nau e fasiot te lia mesili lo mo wala tupe na do ingala o e mo e alual solo e mo le pole le pole o le solua o la usi le fia Yesu langa tamale o la ua wala tu mana tupe fa la taia se fo le mana ia le o onga datu te maua mai te loa e te mi tono maftanga o la e il tangata o la e whaala te ina le te tai e ia le si tangata e tono le ka le si e le uiloa e le whaiwhiau o la lava e le si ti akono po o le si tama po o le si tina po o le si tangata o la e whaalata o le whaalata le ringa o le te e ma le agree ma le support ina o lau whaiwhiau po o lo te tai not supporting stand by your leader but you're betraying him in some ways. Naite, wabai, e oa masianga whaiwhiau. Ara wale wanga iele kupele langkang. Hapea makela whaiwhiau. Ma wale ungolo whaiwhiau. Kia rungi o ke songi ia pe a mako aku maukama ia o ke aru ke songi ia ngā ngei le waweao pe a. I mean, ia pe a uman makpaseka ia. Te bailai leanga tele. Ma nei o lo tu talangi o lo whaiwhi au muli talangi o lo teitai muli sesi o teitai ia oe ai tuu ato i lo loto. Lau lango lau support, full support, not a partial support. Na, ia. O mai lole i le aso lo nono. E mataulia la ole umale ole la tu tal suanga le lopo wala talata ile babeao po le ase fai la to maftanga la to fellowshipping fai la to famantunga mulmuli ya ile lope ya tu lo le nga ilo ila to lo tu sawa ina lo get some money no tu sawa ina lo get some money ama tu la le o les falele ta le wa makalas falele mata ina na to saule lilo yuta kisi ya falata il tatoli faola ia o tu ilo ile aso freile le pole aso lo nono le malama le taia ia o fe ave solo Yesu yon fam snonga ave mo ele fai tolang sili ya ana ya mai ile sifoi atali o ana len fai tolang sili le taimilna wa ana ia le tanga fai tolang sili toina wa leva wa malolo wa li taia wa manu malo la le ngolmea ua malo ia ana ave ai ai fai elfa misnonga o si tatuli o Yesu le ali wale o koe mai pola santal ia mai ile neli le ua o stalon sili temi le matu le au Santorini ia na fai na taia o le so valele le ia nei ua in amelo ia herota vatu ia Pilato e ai Yesu les forele ma vatu ia o ia i ona popua ngai les forele lava lea. Tu atu ia i malona sa tauro. Ia ma toso atu lo i ka le varia i les forele lava lea. Ma maliwa i lo Yesu e le oli e pea mali tu lai. Tolu, ma tu foi tolu ai tu lan tau tau Yesu i lunga o le sa tauro. Ma i le tolu a ngai i le ono. E te tau na tu i lalo Yesu i le fiafi o le aso forele. Aisa langa ole a matal sapati le ono po la stona ilea le ole a mata ya tu lo lalo Yesu ya salona Silfia o tu lo ya Nicodemo ma le li le o Arimatea se tasi o le ulia o suyo la Santorini suyo to fitse fulu foi le fai fa msinonga maululunga ma fai tonu ole nu o yutaia aba vai nei tangata luinga
tangata nei sa langona le Samoa, sa langona le otia o lātou loto. I le mea atoa le na tupu ia Yesu, wai una whaasa tauro e innocent, e le aisana ang sala. Vai o le suine o lau Santorini. Arimatea, yo po Josefa lona ingoa e whamai o ia o le au aingo o Arimatea. Ia whatasi e ma Nikotemo foi lea nalu ia Yesu le walu apo. E fisili ai, e le semena te whaia e mawai le ola e whamavau. Na il tusia Ioane mtaupu e tolu, Evangelia Ioane mtaupu e tolu. Nikotemo lea, tangata o le o first say o tangata maurulunga i tonu o community. A o lea, mai is whate te inga e tātou, o le se senga o yuta ma le tangata na mulmuli a Yesu, ma le tangata lai fafo po le tangata lai tua atu, ai salamo, masau, ma le liu, masau ia Yesu e whaise mea le lei mo Yesu. Wawai, o mai lau li ia ame lalo, tō mai lalo Yesu, wha anoi le lei, au mai lalo Yesu, le tino Yesu, uu le lei, a fifi, ia ona, ame lo le lona, tuunga mau. O lo le so valu la, lo nuinga, ua uma le sapati, uma le stonai, alalala ua o le so valu, tolu aso na ye Yesu le tuunga mau. So le stonai o sa, a o le so valu la lea. Le sala le la zaune. O le aso leo le tuitu Yesu, le taeao ponpongi ia usu ia, na ilo matutu o Maria, le Magdara, Maria le tina Yesu, o Ioana, ma Salome, tina, a whai whaafonga ma le taeao, o le taua ia o tau tala le lei, o le maveao le tala le lei, maveao le tala le lei. Early morning of the good news of the gospel. O inga mua tau ia le tala le lei o outou tina. Winga outou tangata e tauna siliona le lei o langa i tonu e karisia. I lengti ngā whaita tala e lengti ngā avengi me maale pe lepe e karisia ma ono le mui mo le tumumu au tina e usu po ma le tala le lei. Mothers that go with the good news, not with murmur, not with gossiping, not with bad news. E leo leo ma le mui o ma le tala leanga, o ma le tauwha leanga, o ma le loto mtaua, ma le loto leanga i lisi tina, bo lisi tangata, ai o ma le tala le lei. Go with the good news. Ia, ma lisi tinganga ia o Maria le tina o Iakopo, malanto, maina lanto watu, ia, ua fulia seina le maa mai le tuunga mau, fuelele o Yesu, nina ua, whapena ona lanto va ia o le meutupu, ia o whaate ia lanto, ia a ele angelu, a wina mai ele tua, ia la angelu tau ia lanto, o Yesu o tu Jesus has risen from the dead. Na ele mateo lusu malvalu, whaetu la angelu i tina nei na avea le tala lei, au a tau te fefefe, Mateo lusu malvalu foi po elima maleono, au a tau te fefefe a wa o loa, o tau sa Elia Yesu fasa tarina e leo I nei o ia that's a good news o tu mai o ia ole fatu leo le tala le leile tatu tala ina le temile ua tu mai o ia. Good news ngala ngona tina. O lo tina ta. That's a good news. La tala na ave ta uli la apostolo. Ua tu Yesu. That's a good news. Amen. Ya, vi ia le tua. Vi ia lava le tua. Asu la tata tu si le manteio. Tato to foi anga ile sa po le so mo le vai so pa ia. Se manteio lo nom ta po lusu maltasi. O lona fai upu e fa. Lusu maltasi fai upu e fa. Angai la lusu maltasi. Papelon fai tau ina. Wo nei mea uma ina ua tau nuu aile upu al perfecta o whapea mai. Yo tau fai atu I tama finesiona fa auta o lo fio mai atu. O le tupu wanga malu o ia o lo te o ia le asini o tamai asini foi. Na o ilea o ia so o whaia foi e la ua pe on fetalai atua Yesu ia te la ua.
Wala ina mai fo ile aseni, malita mai aseni ufa ai la tau o la tu ofu mfati ti ai o ia. O le tele o le moto tangata o folo la tu ofu le ala o isi fo i o la tu sala i la la o la o la au for si ai le ala. O le moto tangata o mua mai o mulmuli wa ala langa i la tau fape mai o sana i le alo ta vita. Ia manuia le fio mai swafo le li o sana i mea pito lunga. O ia ia i Jerusalema ona vevesi ai leo le ai uma. O fape ane. O ai ele nei. Who's this? Ona whapea atu i leo le moto o tangata. O Yesu le nei, le perfeta mai Nasareta hi Galileia. Ya, nana. O le aso lea, le sa tonu ale le ti a tonu. A ta pena ma vevesi ma pisi Jerusalema i le whaamana tuina o le foi o le whamana tuina o le sauninga o foi lea o le Paseka. Whamana tuina o le Paseka. La lingona, tausaminga. Whamana tuina o le tausaminga o le Paseka, the feast of the Passover. A le stonu halena whataunu inai ia le sakalia e iwa. Whai upo iwa. Lena ufai tau ina nei mai whai upo e whaal. Tusi la māteio. Mai o whatau nuua i upu na whai mai ei profeta. E winga le tama finesiona ti atu o i ele asini. Le o whatau nui na tonu ai i. Sakaria, a male 5 se lau tolu se fulu tau sanga, talu ona whailenga aluenga Sakaria. Aile ia fio mai Yesu. A lefto a whatau nui na i. Roinga, waleva na whatali iai tangata Israelu. Ile perfetanga le po afea e whatau nui nai. Aile o whatau nu. Te ila le nu o Israelu. E mese iu teia i tono Jerusalem. Ua vai mai, waluatu la asini. E aluatu ale asini, aluatu lava, aluatu alu le pā po le whaitu toa e te tau o naulu o tuaile asini ale mesia le la tau te whaitalia. O le alwhai toa le, alwhai toa i sa sae, tatu toa iai. E le whamtaleina o le vaenga lea. But just want to go back, the fulfillment of so many prophecies of the prophets in the Old Testament. Their expectation, the nation of the Jewish people expected. They expect this day. Why? Because they listened and heard from the Old Testament these prophecies. Perfetanga. Ai, ala tu love perfecta. Ele aso sa wala tu faola. Ele aso sa le Mesia. Ele aso sa la tu tupu. Ai fatali bea. Fatali. Isa e fitu vai po sumal fa. Tol tau po mfa na mai el tamtane na fai ngo ya te ole Emanuelu. Mika lima fai po lua a oe petele mai titi oe ai tupu mai ya oe moa u ole na te faia ma fai pule o le pule ya Israelu. Ne fa tau ya Yesu, shall come forth to me one who is a ruler of Israel. Isa ia iwa fai po ono o le iwa. Mai oia o le fai pule, o le pernisel, fi le mu, o le tua malosi. Le tua o le whaavavau, o le tamae whaavavau. A wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, being valo ia. Levan whaatali ai le uri ia, le tangata i tai ai le lato Mesia. E le ngata fo i leo sakali ai iwa le tatu whaita wina nei. E luatu la Yesu, o le ai, ua mauti noa e tangata nei. O le ufa tau nuina le valo anga lea. Ti e mai la Yesu le asini le aso lea. A o lo vevesi tangata e tape neina o le sauninga lea po le tausaminga lo le Paseka. Il ti a tol. Ai yeini mea ta ua o te mana o tatu te vavaianga iai. Il ta ua le aso lea. A ua le aso lea. Ma tau le foi. O upu ian tātou whaalongo ian nei le whaitaunga, na ala langa ai ia tangata Israelu ia Yesu. Whamai o sana i le alo o tāwita. O sana i le fio mai le suafo le li. O sana i mea o pito alunga.
Au te fia whaupopuina la ngā i le whaateltali lea. Le tuai ngā whaateltali lea na whaateltali i tangata Israelu. O le lātou whaateltali, na lātou whaateltali i se whaola. O se whaola e la vea i mai i lātou mai a Roma. O le winga leo le lātou wala au le aso lea. Hoshana, Hoshana. O le winga o le upu lea Hosanna, Hoshana. Whaola mai i mātou. I le aso le nei. Hosha. Sau mai lea o le upu le Heshua. O ngai sau ele ngō Yesu. Jesus. Yeshua. Lo ingo le ngō Yesu o le whaola. A le Hosha lo na winga whaola mai. Hosha na lo inga now. Haola mai mātou le aso le nei. O le ngangala lea o le whateltali i tangata nei, o lai koloni, o lai polonga, o lai safa i le pūlenga sa wā Roma, i ona pōia. Tua safa, kua polonga, tua le fia iai ai lalo pūlenga, a Pilato iai, a Herota, a Consula, wa le kala i ia ofisa ia tangata maulunga ia le au Roma, ase ale pule Roma i tonu o ai umo Iuteia ma Israel. Au leba na fio ese ila o la vanga, mea la lai mana o ila tu bave mai il manto Mesia. That's why they expect their Messiah as a glorious splendor coming from above in a glorious way. Ili whateltala tau se Mesia e whanga umeswalpovi. E wilea, o ngō leo ti atula tali ileo Iosef i le asini, ai alaku waru sao ai le pā le e whaatanga i le maunga o liwi. Whai toi sai. Le alau mkua mauki ngoa e alatou. Le ilau alatou Mesia lea. Au le alanga lea. Whaola mai. E te alole mea leo te la ngona i le aso lea. E sao le wala au. Ai se le tangata lai wala au iai. E sao le wala au. Ai se le whaola lai wala au iai. Langa lai laku mga umisi whaola. Ia leu tātulo, o Yesua, yes, o ia ngasau, o ia o le whaola. Ai mana tua. E leo se whaola mai se malo whapolokiki. E leo se whaola whapolokiki. He is not a political savior. He is not a military office or a savior. E leo skai amibo skai au sau masonga pawa masonga makaukia sau alo e whaasao Israelu mai. No. O ia o le whaola o nganga. O ia nsau whaola nganga. He came to rescue his own people, Israel, from what? From the damnation of sin, of death, spiritual death. Mena le fa mai le yo ani tolu fa po sumalono. Fa mai ya. Awa o fa pe alaba na lofa mai o le tu ile lolang. O ia wina mai lo na tali pele tu tas. Ina ile fano se tas se fa tu ia te ya. Ai mo ia lo le fa ba. Fa o tanga o le mengang sa o Yesu o le nganga. Fa sao mai le fa fanonga. Ina ia le fano se tas. Ai ia maua e ia le o le fa. Wala lo ngal maua nga whaola ina save. Whaola mai i le oti, i le tutonginga o lawang sala, ma lawang sala. Mai whale Romas furu whau paiva. A whaese jau tino i lo li i o Yesu ke riso ma e te li tonu i lo loto. O whaatuina e le tua o iam na ye woti. E whaola ina ai oi. And then you will be saved. Tau la Yesu e whaola nganga o le vaianga lea. Whaola umako e am tātou nu ese. I le alofa tu noa le tua. Mai lai le aso lea. Maangai ala walau. It's a good motive. Good goal. Whaola. Hosha. Hoshana. Save us now. Alai whai le whaola e leo se whaola ngasau e alu e whaola mai la kou ia loma. Alai whai le whaola o nganga. E kaunga whaola mo mua la tua nganga mai le. Ma lai ala iai. O ngori ke ke.
fa sioti perfecta, te e au na le tua ngō mai. Amen. O mai ya Ioane le Baptiso o nofo ma. Le ngata o lātou, au Roma ma tangata na whaia nei mea mātui ai, au na le tua. Lalai, e le uloe la ulia, le tā ua o le mele whaitu Iesu. Le o i le sau Iesu, sau Iesu e whaola nganga, e le i sau e roinga. E se tangata lai whaia. E se, makita ria foi, o i se tangata, o lai masalo salo. Po le whaola ele, is this a right savior? Is this the one that we expected? O ia le ngako, ia makauria, o lau alalanga. Alalanga le fiolo ma le. O ia lea. E alang masor salo te le istanga te nga balau. Lang foi lai mana tu ma ya Yesu, malau elo lea o Yesu. Se sa mai Galileia, ma fo Galileia le sa fai ele ministry Yesu tol tau sang. Kele o te mi o tol tau sang a Yesu o Galileia, le mele elo na inga i Nazareta. Bethlehem, i Nazareta, ia Nazareta. O ina. A lea la fo le ua aila uli ia ile, ia Yesu. Wala kari o Yosef. Se o ka muka mai o Galilea. E o koruka usanga o over koruka usanga o failanga kala inga yo. Ale usa ke. Ke me la singiro inga. Se kakele o se po la, se pele ai. Ia onga la wa nga i o le fai to isa sai. Kako woia, kako fe ei. Wala aua. Ia le melangang tupu. Na tua Yesu sa taunga tu Yesu matali mai e tau mai le au tu ma le tali mai la to alanga. Ala tuai la tua Yesu ma mo tua yanga i tonu o le fai to alea. Fai to ale sai. Le ai ma se tali mai Yesu la wali ia. O ina la pe on tau fale tonu la wali ia. Wala toi loai le ai la se la le. Wa sa te taunga fai mai se tala Yesu le luatu le ngala tuai le malanga solo le umi ngala tuai. Ala wa luatu ton. E mataulia la lau pama iana. Lulu la uli e fape. Lulu. Makaulia la le lulu le lau pama. A tu fatasi male alanga le na alangai. Hoshana. Aku fakasi male lau pama le. Wa lau pama. O le failonga o lo fai atu. O le malo lea o si ianga ielo. O le malo lea o si ianga ielo ia lau pama. O le malo manu malo langa lo wingo lau pama. Palms signify triumphant. El manu malo. Si ila whapela o lo pama mai whapea aku. O le malo lea, o le tupu lea, o le malo lea, o le malo manu malo. E mataulia la, in their mind, it is about conquering the Roman. O le manu malo e alu kupu lea e pingi loma. E leo se manu malo mai le oti whaleanganga. A le mengang sa Yesu, ia manu malo tātou mai le angasala, ma le oti. Onga o le angasala. La lulu alau pa ma le vaanga le, whapengi a Yesu. Whapea ai kalima i Yesu, whapea wale lei. Now fulfill ya ume umang tō whateltali ai, ia. Tai au, po next week, I will respond and I will destroy the Roman. E leima se kala. Kero lal mea kupunga. Whai leo lau talanga ngā while. Matu e kare si e lau lau. Ngā lau lau pama. Al mea langi tupu i lau pama ia. Keloa. Wakakia i solo lau wala. Wa umaili tā ua le manu malo lea. Al mea fui tā taunga e sa umale lau pama. Ulu ia Yesu. Ngā alu le ma lau pama le fale. Whamanatu aile. Fatule le i se mea mana i e te vai e fatau ai le nei masina atoa. Ma nei vai tau atoa. Se i oa ina mamae ia tuulo le lapisi. A le tele o lo mātutua mato e inga ia ngālu ai le solo le aso lea. Se e ngonga le kalimau Yesu koe ngā ngauro le lau pamakiai. Aisa, le kalimau le tupu le. Ala silfia le Yesu loto laulia. Mea ngā ngā le inga. Na esele ala langa i
ai umaisi aso e kolupe fa ai koe alalang fa sa kaulo ba ila ile ile le anga telo le bea da uli umai kanga kai le motu ngia tangata ona isa ele itali mai Yesu wale lei le la wale fa uma Roma pe ango foi atu onga le itali mai au Yesu le ai lo se ave le o sianga pale mai bo ke le ke ula pale mai ja e tau le sona tau o fatul matu e kalesia ia ko ke ko ngi foi ka kia ingale ko pale mai fa for ka ko wow ko fu ma ka kan pale ai ko ko foi kia i fa foi isa e ke le mala malama i le ola manu malo ngai tau nga e olai o fa ko le sos ka ka la kia ilanga la pa mai fa foi ro inga ngai ke ola fa ia inga ngai pa wala so ke mangu malo ngala sa pa sa lok ai ko ru foi le so ngfua ia la kwa pingi sa kang ia ifi pingi sa kang ifi pingi sa kang ifi ila fa so songa vai vainga me fiue fiu Yesu e kau fa ba Yesu i sui me nga ve se ia nga ku pua ve se ia nga me ki faia ai faia aja nga pa wal me ka ko fa ka ngu nga la sa o sana esel me ka ole manu malo ise event po se talong esel me ta ole manu malo ia Yesu talai Paulo esel me ta ole win ole victory esel me ka ole overcomer ai kasi alfa sa mor man malo mil tuspa ia ole man malo mfinga avele man malo i lau fusuanga man malo i lau talonga man malo le si au le kapi le si au le kapan malo i meo le nei lo langi malo it's a win a esela le si upulo loto le fa nga mal tu spa ia me call overcome o ingala it's more personal ke wala ya Yesu o oyo le tupu manu malo a lai te o lai le manu malo Yesu le na faia il tu nga mau mo sa taulo o le wingala le manu malo le utal no atuai o le manu malo ile lua taua masatani fa so songa me ngal overcome o mail tu spaia tu si Jacopo Peteru e ngata folol tu se falinga nga stasia se me te vai e kalesia e fitul tu se falinga o le manu malo e uma e le e kalesia e fitu ia e taua mal tu se falinga o le manu malo ele o fai mai o manu malo no it's singular e fai tanga te to tasi nanga ele tau to lua ngisi mo ele tau o malu to lua i for on your behalf ele tau o masatani ai va pe involve i lo to lua pe involve i lo foi au pe involve le ai e ke usual kai e feisa o lo tau falenganga you face and you wage your own war oi lai overcome oi malo ai malo a oi ai faia inga foi a oi para não foi upuia ai faia efeso ole lo inga al kokasi ole uai fa mai ole e manu malo o te avatua ia te ia e ai ile la au o le ola o i to tonu o le paradiso a le atua. Te anga o whea koe kofu umaku se fiku ngā manu malo, whamaile si manu malo ngai ai whamaia, o le e manu malo o te whaia lea mapoutu i le manu malu o lo atua. Ngā la tau tala uma o taui mea ia e whai i tangata manu malo, taui uma mea ia i kare si e fitu. O taui e wha te tau i le ola e wha vau. O le ale mea maua le tangata manu malo i wha so songa le temi lei. E maua le taui o le ola e wha vau. Mea umai e wha mai o le poutu, wha tau le ola e wha vau. Le la au le ola, wha te tau le ola e wha vau. Pai ma poutu o le fale o le atua, o lo te utala i le ola e whaavavau. O le manu malo foi, whamai o le manu malo
fo I matausi ia unga luenga se ia o le ngā tanga o te avatua ia te ia le pule I le nuu. Pule I le nuu. Luenga tau tala I le ola e whaavavau. Tau tala I le authority ma le taui e maua e tātou. Se la le tau. E la ngā fo I te ropa po le aso la ngona ana nafi le aso lau pama pe a whaintou whaa mana tuina le lau pama. Le sila mea e se le tau o tele na o mauia o isi mauia e whaatauanga le manu malole no whaatua e mo moli yoane lima whai upo e whao lima wawa e tātou uma o e whana nau mai le tua po e ua whanau fawina born again wha mai e manu malo I lātou I le lalolangi lalolangi e represent e satani le lalolangi manu malo I le lalolangi manu malo I whaaso songa le lalolangi o le nei fo I le manu malo e manu malo ai I le lalolangi po o satani o lo tātou faa tua lava. O ai se e manu malo le lalolangi pe a whai o le e le taritonu o Yesu o le alo le tua. Ana ia upu muni ngā whamai. O ai se o le a manu malo le lalolangi pe a whai o ia lea e le faa tua I le alo le tua. Roma e valu whai pe tolu fitu a o tātou manu malo iai. I nei mea umalava ona o ia ua alofa mai e tātou. Mumol konito su lima, whai po lima fitu, ai whaaftai le atua o le nate fua ina mai le manu malo ia e tātou. Talu lo tātou li o Yesu Keriso. Manu malo lea? Nene nafi. Nango laupama e tau mai ei le manu malo, le ola manu malo tātou. Tātou wala au Yesu, e se lal tātou wala au ia Yesu, nafi mali wala au iuteia, o iuteia. Na wala au, o le matou tupu lea o te mai, o le tupu o le manu malo fo ilona malo, his kingdom will prevail and he can conquer the Roman. O galku mangaku nga iai, manu malo ia Roma. Nang latu attitude, that was their expectation for Jesus to destroy the Roman. Ai le whapengala tatu wala awa nafi ba so uma, ele nga o ngafi o so uma, tatu te wala whape Yesu, o oe o le tupu, o e o le li o le whaola manu malo, o le tupu le malo manu malo. Mātou te ola fo I aso uma le manu malo, awa o oe ua e manu malo. We are living in a triumphant life as overcomers because you overcame temptation and death. E manu malo Yesu ale fe mai tu si ngo foi tawin. Al fa tu tua ya Yesu ma ngai le o tato man ma o ka kola. We supposed to live as an overcomer every day. Ai le fengo fie. E fengta. Ke longa la tangata o moni Yesu le fe mai o le alo le tu e fa tu tua yel tangata. E o la manu malo Yesu. Because life, we are still living in the flesh. O la lava tātou I te mine I tino. I whaso songa. I lui tau o le lang whale nganga. Tonu ainga, tonu e kale sia. I te mi whawhi tauli. E le tupu malo whawhi tauli whapel tangata man malo. So wha maa vai. Pai whiau. Wo wha maa vai aku malea mea. Mea ngā te o tangata whaia ina. O tangata man malo. E o mai a whawhi tauli. Anga lua ai se alanga yelo na taui la va ya nga ile la au le ola la va ya nga ile poutu la va ya nga ile nu la va ile taui te la taua usom to va fini al memul muli la se tope atule si melo si tal no atu manuel tala ngal tanto le taua yo o ti atu Yesu la sini le no fa se umona utal no atu ile taua ma tau le foi o masani le ya Israel le mele o le tangata ti ele asini ele zona ti se tangata is a mule po se asini la titi tamai me ko le mule lo ingole e lo le asini foi le tina bo le fa asini matua ala asini la titi
Te leo le ata le asini. O le ata lea o le manu malo, o ia mino le malo, e operate i le file mu. It signify a kingdom that is ruling in peace. O le peace o le nature lea o le malo lea, o le tupu lea malo na malo. Bela nga vai fo iai ti e mai su le asidi a welo le leia e la ulia. Yes, nga sawa fo solo mona e sawa nga il melena nga i mai su. Esa na ta u ele mo tupu mta upu mo mua al fai po tolu. Fa tonu ta vita ia na auna me se o sa toka ia ma na tano. E fa ti e sol mona ile asini. La titi na avele i o whauai i le mele ta o kiona la, e fafo mai o le pāle i sa sae. E lata i le pāle, le fai to toa le i sa sae. O inga o fafo mai. E fa mai ta vita i le mta upu lea, o na fai atua i leo le tupu, ia po ta vita i ala tau. I rao i o tau ma o tau au auna mawhati e tie i lo wata leo solmona i lau lava asini po le whalata. No inga la sini le titi. Ma te tai fo ia te ia ikiona. Ma iau tau whaau uai, whaau winai o ia, i le mea e sa toka le whaitaurang sili, ma nā tano le perfecta. Tau lia la. O le se ngau Yesu, e inai mea se la Yesu ma Solomon. Na latu le asini a Solomon il whaau. E latu ele i maulu i tutonu o le pā. O amino le whaitutoa lea. The Eastern Gate. E latu ngatai fafu. Whaau ua ina. E el manatu whapea, anga whapea la e maulu tu tonu sol whanua a mele asini a Solomon. O loinga, o ia la lea, o le a whaataunu ina. Ia valo anga e winga i le pālea. Loinga, o ia lea o le a ia whaataunu ina. Lo ingo le mei e le ai masesi lava e te tau ona urua i le asini o Yose tupu. E o a inisia tupu te longa o ta vita le tupu la sa o tutonu la yel no fuari o ta vita. O lo na tali i ele i urua e tutonu. A yelisia tali o ta vita o Yesu. O yala lea na whaataunu ina fulfilling a me whaataunu ina walo anga ia. Le na ulu lana asini tutonu ai sa o ia lea. O le a whapenao na whaataunuina i ale mele i siaso. E o mailo perfeta, vavalo loa ma perfeta, a mese o Sakaria. E ile aso o le ati e mai e ile asini. Ai urula i tonu le whaitoa lea. Le alana sau ai Yesu, ele i whaia Solomona, ai na sau Yesu whaataunuu. Whaataunuu le Yesu. I ale valo anga Sakaria iwa lea. I le aso sa leo le laupama. Ai ei fo i le si valo anga a esi keru le si fo i perfecta tangata iutai. Na valo i ai le si fo i ta ua o le pala valea. I le lumana. Nele i o te i tātou i le toia fio faa lua mai o Yesu. E toi ulufale toi fo i le pala. Tongo le fai tutoa lea. Na i le esi kelu mtau po e fasu malfa. Fasu malfa le esi kelu. A o lona fai upu mua malelua. Fasu malfa. Mai o nei tu e fa foi mai lea ia tau i le ala i le fai toa i le mea pa ia o pito i tua. Fa mai e fa sanga i sa sae au puntia ia. Fa te lai mai leo iova ia tau e puntia le nei fai toa e le te tala ina lava. E le ulu atuai se tangata a wa ulu fale mai e iova le atua Israelu le mea lea e punitia i lava. I le fai toa lea i sa sae. Tau ria la, na ulu a Yesu a matala. Ai na alu le talaanga matalepe i lalo e tito i le ti afitu fulu le a Jerusalema manu. Ai tutua ia le pito lea e fasanga ngai i olive, i le mongo olive. O paia, paale, fai tutoa o le vai, fai tutoa o le vaipuna, ia ma le fai tutoa la le isa sae, anga le tu sae. O le mela na tupu,
e le taimi o le history na punitia ai ia le whai tutoa lea. Le whalo ia mai e whamai o le atapuni, a le na whātau nuina, a le tangata na tapuni ai o mai le taimi nei. Na tapuni e le tangata e ngoa ia Suleiman, e mai i le vaenga o tangata Mosalemi na lātou whātau i laloina Roma, le malo Roma i le tu sa sae, walua malo Roma le taimi nei, o le taimi na, whātau i lalo lea le au Mosalemi le au Ottoman Empire. Ma pule ai loa i tutono Jerusalem, whātau i lalo Roma, pule ai. Latu loa le tangata lea whai mai whaalongo i tala, o le tausanga e tasi lima whātasi ruenga o le century sfuluono. Latu le tangata le tonu wa pule Roma, whaalongo le tangata lea. Lea i le Italia tangata i utai, le Mesia le ngasau lea so lau pama, whai mai i utai le o salato Mesia lea. Aloinga na la wailo lea, o lai whaatali e ai, whaatali a tangata i utai, le sau o lato Mesia lai whaatali, au o misi Yesu. O la manatu la tangata lea, ai eila le keimi e sau ele Mesia o iutai, ai ui mai il fai ko lea e tusama, ma le tel tulungo tangata Israel. Tanga lo le tangata lea, le au Ottoman lea, loka lo le pā lea, close this gate. E o mai lava le taimingi, o le whaataunu ina nā o upu ia eskelu, whamai e loka, e le matala. Ai whatu a matala lava ina ua, so sulu mai le malam lama o le tua. Pupula mai le malam lama o le tua. Whaato a matala ai. E o mai le taimingi, o la lava e lo pauanga o le Kate, o la e loka le taimingi, ngā loka ngā kalea, ai te loa. E le whaavawawa ia o loka, ai sa. O i e matala i le aso e to e fio mai e Yesu tu vai le maunga olive. Ma ngā ia tu e lo i e tono i Jerusalema. E le mea lo i ai siona lo i ele no fua o lon te maa tā vita. Ia. Ma wha uma loa ma. Whai ana ngā luenga muli tau no whai. Tau e ama keto. Wha ola Israelu. Ia ma wha uma loa. Ma wha tū lolo na maa loa pe ato e fio mai. Ia lau te vai atu ua. To e sfurmal whāta atu minute. Ia. Te lo fo la. To atu lenga. Ele umana whamtala ia al tātu vaenga lea. Te lola tala tu tātu leina. Ia, pe ise si fia whapopo mai foi sona manatu e le tātou taupo le fiafi, ia foi na mania lau pama nafi, ia sa whaistou sa ningo lau pama, ia po le launga foi le tō foi fiawa nafi, ia mai me te le shea mai ai, le mania o le upu al nafi, ia ma foi ni mea whamnui ai, o e le tua le nei foi aso sana nafi, ia, walau mai le tātou numero tolu fitu, tasi lima i matolu le tātou numero na e te wala au mai ai. Pe alana o ta ole ma lolo Roma, taulia e el te mina vai luai nai Roma. Ia, mapa ua ia. A le tausanga e whawhitu ono na mua ai pa u le pito i sifo. Pito le i sifo. Ai muli pa u le tu le i sae. Le ana whatu i la luina la au Mosalemi. A le tu le i sifo. Ia, na whaatu i la loina i le tausanga e whawhitu ono i alo ringa o le century lo na lima. Whaatu i la loina ai mua, vaenga mua ngā me ta ua pa u Roma. Whaatu i la loina Roma, ai whaatu i la loina la. E vaenga au ia o tangata e tau o Chematic, ia po o Chemin, po tangata mo meo a fo i o vaenga e o mai sia mani. Vaenga e tau o Odessa. Ia po o kangaka fo i e matautia, le malosi sa iai o tangata tau, ma tangata malolosi o la tōla ia. Ngā lātou o sofa ia le pito lea ma whaato i la loina le vaenga po lisi afa, po lisi fo i malo Roma. Ia, mautia tuel na vaenga, ia po le vaenga tele na wae pi te lea, tu le pito lea anga i sifo, i le vaeluina lea o le malo Roma. Ia e pe o le tu vai lea i le tu le isa sae. Le ana a whaato i la loina i le senaturis fuluma le lima. E le tangata la leo le vaenga o Ottoman. Ia po o le vaenga le tangata sai kongo e otuanga i mai i le vaenga le i Turkey. Ia o tangata Mosalemi. Ta la tu whaato i la loina i la Roma. Ma la tu pu lea i loa. Ia nuu ma ai o Jerusalema. A me se tono pa Jerusalema. Whaatalofa le tatu wala au. Talofa.
Alofa. Kapon. Alofa, Jake. Malo, wamai. Mau ko so ko ia mau ia fa. Ele. Ia, ia foi mau ia foi de salo pamari. Ta pena foi. Malo. Mai Fashion Week. Ya. Mai poiro como lo fa mala manga mai vai as. E ia nga ka kiri ko lo ngoro ka. Lo ko nga mai poin ka ua. Ya. Ile vai as. Ya. Vai soli ni. Nga pe se manga ia nga ka un kwai sau de leia. Lo fa mala manga mai ni fiaf. Ile ko fo ia kware su ia ma la singi de penga da singo fi de mu ia ma le de ga kwa so ko ke mo ko ke ho isi ho yo ko kalami ya fi de mu ia o ma ke ni ya le ma lo ko nga mo isi me ka wo ia so ko ma ia ya mai fo mo ko pa so na fi ia pe le fa me so lo pa me ta sai prisking ale ando kisi la cosa la unga I makolo ku fakas Maria o karma ngai ho ia de symbol message ya ole message ale la ting ya ia makanga kasala ko foi mai osana ai mo pinga yo ka yan ko pasa kaulo ya ke yes monila ko si ko is really humiliate finally le amo le I ole tua nga sa umare rangi poni ya mo le ko le ngo kai poni taila lango mai la kware nge fia la fo se au po ya ka pena mero sunga nge fia e ke paso mai ia akili anga kupu la ka loa malaka ya ko ko ri kiringa ma ai lo pelua ele ko songa la kalaka ya se si ya o ele pelu ngo ya kwa mai faso lo ko aftai Jake no po ni quiero pero ngai duo al pelu con malo alo fatu ya lo poni God bless fela ele vai so ya fa adiós talo fa tatu bala talo fa soy como muy pastor talo fa alo oi le sa no o pati talo fa pati ya sa no mai e ai le marca o fia sa o picking a melos la wa fa malo si au nia fia ai que le fa man se fa que le sunga fa ngai o le mele o le mang malo ya o la wanga lu e ko se mako fo ekalesia e kai mio ke fa ma vai men mako ekalesia la o ke loa e ka ka le fifi kia ya lo wala ka ko nga wa e si le o besi ya ai lo la fa inga fu fingangalo ngai sika kai kia ai misalan mele pe o fo le o ya ka kalangwa ma fo ya o ngai wa ka ke se ma ka ku ai o ke straight sa o ka ya a uloa me fa le kong ka sa o melo ke den ki se me yang mana ya ke den ki o me fa piu mang me fa king good o ngala lo ke lo ai e ma fu o me le fifi a ulo inga lo la le fifi o ka kai kia o fa ma vai kan ma ya lo sa ngala le fa mai o le ko lalo ya o ke nga ko ngalo ke fia kuli lo aku yes amon mole ya la le meti fia Pol le wale menga ka o ko lalo ya el me ka o mang malo ai ko lalo ale o lo winga lo la o ke manga o ke le manga o ya fa inga fu okay le finga ngal o lista nga ka ya kia e sila lo fa ma vai e se malo ya o fia o male ku o fia vola ko mana ya te lo e tauna lava stay me te mau forwarding e mel fa ma vai because ele
Apati ele o le me si le nfentai ele nga o e afia si to lua e afia vo sia fanau ai mfenga ve winga o le tangata ma pe aya nga i tulanga o fafitauli nga faila utala la tamangi ia ngisi foi fafitauli nga tupu mai tono sia matu e kale sia ala mai fatasi foi tangata nga tupu ia fafitauli na fa pele fa mel tu se failau e fa ma ai ele o mea e ala na tutupu fafitauli ona ia tutupu fatasi e foi fa nau ale tua Ruinga e wha mai e lesi e sharp and iron ruinga e avoilele o whawhikauli e moa mai lesi kaka. Awa lesi whawhikauli. E le lopo fele levo le matua ma le malosi whale nganga ia te oe. Ngā sau fautuanga. O le meme o le whamawai. Awani vave ana e mavo fau uma ankles ma ku uma. Langa e a fia aile. Who knows? E le lopo lu i taunga e loa i lau fai whau. Le tu ai ngā tangata le wei oe, wa mawhai ona e whaasanga i mea ta o whawhitau. Te lo, o tangata e whai au tangata e launga e tono e kālesia. O tangata e manu malo mai whawhitau li, i lui tau. Wa lala ngā la launga i lumo le kālesia, pēr whai ngā sinka mai mea mwhamawai, sinka mai mea mwhamawai. Ana mā nei ia. Don't take me wrong, but e iai lava cases, e ia mea tutupu. E mwhai ona e te tau e ona whamawai. O me te taulanga, e ia mea, te le whai ngō whatua sa whate ta inga. Ai te le lopo lale serious o lau polkala, o amino o lau mta upu. Ia ai ais ta maa whale nganga, ia wa whai o ngō tangata, la alu o ngō tangata. Ia ele wawai le ta talo, ma le naunau mai o le ta mamal tina whale nganga, ia te oe, ia pi o me whapena, e whaintatele. Ke le encouraging us nga te whamawai, se ilonga woa o le ama se kala ua. Ua leise si tonu ua, no other options, ia. Na, whaifili ngā tangata. Abati. Malo, afkai kere le sunga whawhenga inga pia meanga ngā kufia wa ilo ua katkunga eleisia ngā koe alwa i fua iei alau ke iloa. E iei bai ngā le ilo fie fie i kia. Ko ngā mela nele ko karsau. Ia. Wa fai sao ia nga penga bele men either way if a pela e sili lo ngofo silo walwisi inga ke ua le ko yo mai fo lo ya o ki kilo la yer ke le kilo de series la series le maka upule ai sile ke lo walwisi la fasa te lo le simo se felis ai le fainga mai kalangoa e sort out ma mutalano e fo ia se va vitauli fia leia pastor ka ko fa Samoa e manca la ngoi ai ko fai fo ma ia nele ku palangi wa ko ke mal le ia ya pe ngai ki sir leia sui fanga ka ko o me ko fo el ta telefoni para o toi pa ta tu tal no manga ia le la va so ai se tu atu le no ta telefoni nga ia sa o lu tasi o lu lima valu tasi fa lima ia au lei ia lo fete ia fa tai fa se vo ia fa talo fa lista tu la talo fa la talo na leau la sunga fa venga fonki talo fa leau ya maro ya jol toma ya manguia la sale palema la sunga yo wa o paro ko e kalo ma le la pama ya no se ka ko e ka si e ka o palema yo ka o palema ya se e de wo manging si o ka wa le pam sante ya ngo paro ko la sa ngo fo e ka ko e ngo ma le lo ku ki la pama sa wow wa ho i ke ho se ka ko ka se ma so la pa ma le mo le si la pa ma la ka la pa ma ave o ma farsa so ngo le lo ngal le ya ya o le la wo mo ho fa fa me ku ke le ho le ma la pa ma nga fi le fa ku ma ngol fa ta hotel o ria le ka usam e wa ka nga o ma kon sa ko ki ro ko ma ko la pa ma la ku ma Então o ele se lá o papa ngai pe a failing. O papa la ya. Mango le kama. Ya. Ola nga ke fa ka wa ngo. Ngo vai fo yo ma ko ru kama sa mo. Nga emo wilan papa fa ki po.
Alu ko inga fusi nga pa uma sung hola ku faval ku fa hola le ku fa nga lima mu wala pa ma. Fai fa tau langa ia. Yo. Akele ma na mai na me ko sa wa ya so fo ma so ma ko ma. Ia. Le yo ma si la pa ma la kalo e fa o ma ko fa sa pa si ma ave uma pa kele o le la pa ma. Fa ka vo e sungo mo fingol le fai ka ko le ma kan ya. Mana yetin. Alolo. Tai e te ultima. Ko inga lo manga ku fa ka o inga la pa mai. Ele se me nga la pa. Taua. Pa manga ko le malanga fa ku por ka ko ri fa ola. Ka fa so fo ile si ma fa so ma ri se uri hu fa manga ku mai le wa ko ku po sa de se sa mo ke un o me sa ngo fo ai ma me ai ma. Fa ku le ka ko vai fo le ka ko ri ma ka ko fa la. O ku po ala me nga lo. Ya. Se me si de nga ma ora lo. Ala. O asing fo le se asing kele. Elo la sin kele. Anga se ku ia fa in carioca me ave ai me pe o vai o ku manga ku por. Ya, na tonu. Anga vai me nga fio ko ele. Sole. Nga ki e ale ri mangu siri ngo fi de mu ko e. Pa ka va ale. Le vai ka. Ya, okay. Manga ye tele. After le. Ai ke la fa malo si. Ye le li. Ya, dai toi felo foi leva yaso. Ya mo se ka manguia mal fi ya ke o mal kinga la inga mal fa nga. Ya, wale alo fa tu ya toi mal ainga. Ya fa ka ke le sunga fa fa nga. Pa tai fa se fo. Ya, salo le tele o mo tino le vaso le po asa. Es un malolo ya sa o le su malolo le vaso le alo winga la malolo foi la ma o mo sa ma ke o mo sa ma capo le vaso le ai foi ai malolo mai foi ma oi il tato por clame ya tato to e filo ai foi le vaso i tu atu fai na ma tu sa ninga o le o su maliu foi na fontanga ia ai ngata foi le o sa ninga el polas freely. Ya, ailenga te foi leo le po le asto nai o le mada o le rally tina, ya foi o se tina, ya. O mata watu le dress, ya le kanta foi lea, ya le auta le vau, foi le rally le auta le vau. Foi la le dress lea, no me le fitu, ya o one state way i mangele. Fafsanga i tonu amal kako fale foi le i mangele tu amal KFC, i te mawai, ya le Harbour Praise Church. Ya, pe ale se me te anga iai. Fiafi leo las freile e le afo leo no le fiafi ia ngata foi lea o le asto na ile rally tina ia ma le rally le auto le vau e le fiafi o le asosa ia ai fai le sauninga i le asosa ia sia matu o sofanau amnatu ai le anga le leo le tua mo le lus fulta usanga le foi nga luenga ia e amanoa ia ono lele ia tau le address o le falele fai ai le tongi matou fai ai i fe paptoe po manukau ia fai ai te naunau i te fielo ia ona e bala watu le ta telefoni o lua tasi o lua lima valu tasi fa lima o lua tasi o lua lima valu tasi fa lima tatou fai usi talo faftai le tua ia lo soafal nei fiafi o mona o atula upu ma to faso ai le fiafi lo matango fi talo nei ia e intau ma e ni meta u ma le nga le sona ma tu te o ina mta fi fa nga ina mai men tupu le tuai e me se o taimi o le vai aso mulmuli o lo soi fu e lungo nei funga ele lo langi famni e yo tangata Samoa famni ma to uma ngata foi leo le nei o unanga le radio Samoa taima pulenga ma le finga luenga famnuia ya mato tinatu ya to ni vai aso fofonga uma mato ngona fatasi ta wol ni vai aso mlenga ol famo moe mato te famna tuai ia aso mulmuli lo so fui su mai se lo muliu mo tu manu malo ia mo mato sa ngale mui me umala mato ia famni lo tunu fo ya tu lava le inga ya to ono Yesu mato talo tuai amen ya tato por kramela ni vai aso la tunu pele Samoa e il famo moi la tatu filo e le ason fu tu atu ya pa tatu lia tu se olo se malosi ai mo le taimi la auto ona nei poni foniti fa so fu ya mo le taimi God bless you all
Happy Passion Week.